Ebusiafo awie me mam good afternoon akwa baba Adom TV so ye wazo yi. E fra me vim lady efia popia. Ene ye Friday nti before ankofo be kokroma kwakọ chele aye boys no. O se camera because nsa no kra wan hwa akọ tena bia ba bia akọ akonom no. Wan hwa na issue aba no wa benya case. Ana bawo na no kra ba benya case. Ebi ana live band bi aye advert kra mo maka say live band we de oba say de tie bia we de obesa. Now what the advert na chi no alcohol akotu esika ko live band afọ be ko na chele o muka so be mo achele no achele no kwa wo case o because lawyer for me yati say case we Donahue versus Stevenson at obi kra ye bibia woni na kwa akoto ade bia o to na so jinse santi say men's go the bank consolidated any ade abe obi be friend duty of care nti ene ye be hwe enho asemaka be na ye be ko hospital ni akwa akwa ya pomodin so akwa hospital no akacha doctor say doctor metia me ya na doctor ama obi a briefing wo de bebe fie na akwa ma yare foforo doctor no ode o kasa duty of care no ana onde o ka ana say the lawyer for friend negligence medical negligence say ode drama o bi kra wo nyare o call hospital na woni BP woni diabetes afa wo ye hwe wo wie ya wonya diabetes wonya BP wo yire koje awo ye say ye no pressure afa wo yire bedu fi a wonante anya ye otogu ni na so wo case ana woni case e bia wo kọ awo so ba no kra wo no wa wo de wani kutu wi no ho ne esantem wo say ameba ni ne afa edu adeche ya ye say wo ba no wawu wo case ana woni case ntene ye call hospital ni akwa cases a enkofo bienya ene ade nyina be kan ye frɛ me vim lady efia pokua me okay sana ene ede brene ya lawyer fo kukudam ena wo mo abeka ensa e wo studio ene ede ni nyina ebeba lawyer Richard Kojo Aban eye lawyer ni e wo enkraha wabini ye pa sanso ena lawyer akese pa enso ba ko ba be kan ho nti wo nyina be kan ho ane ya kan bom ne me okay sana abro vim lady efia pokua ne ye sha se ne ni kan fa nsem no mra wonim say make us ye be ko hospital ya first case if obi ho na brantia no se na yire omunyina no omani agea che se omo ya atwane mu ne yire afefo nim se Ghana ha ni wiase atie enwe obia na oba wiase bia Yakopon kra dum na onye ebie wo share the story of Zachariah ne yire Elizabeth omo ware ya na omunya wo ba ne no kra de na prophecy because na omo na wo so omo John the Baptist nti ebia na wo de oba ya nyem ani age obekọ hospital What's your band do hospital? My scan ya de nyina antenatal. Scan no me nyina nche se haw bia o. Ne mo che se enkrantafo e no wom. Wo makọ awaka oba mi ne konom ne ade mo ma hwe oba na fe de ye ko wo ya entafo ne ye ka se ye de ombe ma no na onu nim sentafo no hwe kwan a. Wato nkra ni din kra dada ansa na nkra no omo ba ewiase. Eso afe de ye ko wo nkra na ba ko pe ene wanya. Ohunu baby asem ni beginning ni end ni ade ete owo case anase oni case so say asem mo de na yire ni kwase emfa manyame se de Ghana ye taye no fa manyame ya fa manyame anase emfa emra kwanso ye musa lawyer Aban good afternoon akwa Abanso when the first time wa ba me wo case ananti ye ni age pass wa ba na mebusa baby a chambers because I had medical negligence in the door so pa bambacho che mu se obi yare no ko OPD ti say beko we case but we are now ko OPD ya je temperature no o ma hwe wa num ni ade ne atro e ho na start a wo case na say e wo se ade duro count na bia BBC ansa na obi enya case mpocho when starting in fi say ye kase negligence as it okay na ye fi ho mo a ya sheda ya chechirem kakra sa medical negligence mo ni twi wo ho eno ni asem no eno ni asem kakra say dey man kakra na mom no is part of the law of thought okay the law of thought ni kire say so obi a ogi no hu di say oye doctor ana say oye mason ana say oye driver wafa adesua bi mu o practice say oye doctor no emra no say so see oye doctor dia no enhihye bi wo ho ana say standard bi wo ho mo a obi oye doctor no oduru inti no say o ka say wo ye doctor na say o say nka wo ma APC baako ena obi anim say bia uti oye a omde ma wo na wo no ma bejai na say o ka say wo ye doctor na wo nkwa da wo koma mpako ne nsia emremu no one keep the standard na sa obi a wafa ntiti mu a ofre no so ye doctor no ofa so na no
sɛ wo yare na sɛ wo kɔ hospital sɛ na wo sɛ wo kenya emrekwan mu no ye wo noma miensa a o sɛ before wa wasɛm bekuma ka sɛ wakɔ court na court agya ma wo no o sɛ court no tumi hu sɛ saa noma miensa no den ehia Nedi kan no say in all negligence cases and medical negligence your friend no professional negligence negligence okay professional negligence enti no saa enoma miensa no nedi kan a o say utumi ema court etiase ene say impako no oye doctor no he owe you a duty of care no ne twi kasem no e gen kakra odo ka asudie bi da ne so asudie bi da no so asudie bi da no so o ye ma wo pendo do wagye atum so ye doctor ni ne ya ma no krata body krata na license je se o ye doctor ni a e wo so otumi practice as a doctor no e was odo ka duty of care asudie bi da no so so asudie bi da no so asudie bi enye asudie no enye wo na odo to no so emra na de to no so ono na akọ no school no so ye doctor nti say de wo a wo ye lawyer wonderful nti say me ba ho na ma me legal advice bi na chia na je say chia enye bo apayo chia enye eti say obi a ofre no ho lawyer nko so hu say saa afudu nyam de ma wi enye papa eno no mafoma mela nti no first one na yibotumi aka ne say also hu say you owe you a duty of care. Inti se ye wie no a na se sa duty of care no obrichi a che se obrichi ni se wan fa sa wan tumi anhia sa duty of care no a enu ye mienu na se mra no tumi se you can back number 1 ode asudie na da ne so se oye niema bi ma o se doctor ni no ene ye duty of care number 1 and number 2 also odru sam pempe so no susudia duty of care ni susudia no also odru ho nti sa niema mi wandu ho a na se wa bichi sa duty of care no eno atoso aya miensa nti se obu suso na se enam se obu sa duty no so no wo no a o se nko de sa duty ni ma won bibi isi enam se o se nke sa duty no obusu ni nti na nam so ma sa asem ni si ya na che se watomla nti ebetimi aban se wa bu duty of care no so but so when nya ho sunsuanso bi a ene na woni case yes so when nya ho sunsuanso bi a sa duty of care no if there's a breach of duty of care wo a wo da sama court no so utumu say there's consequential damage and what suffer bibi what suffer bibi what dia wo amani bi nti eno so no o say wutumi efa emra kwan so na wutum de kire court ne say enam saa enam entina saa we no esi lo no de edin pa to say de o cheche mu enti niam miensa no e wo say onya no bi nti ye nsore keke nkoko da bi da wuntumi nsore keke na won ka say mekọ aspect bi wo ha no maduo na duru a ode maame no e say nke 2 hours pen nke ma tia pon na 2 hours na me tia pon tem de ne kokot wo ye kokot saa na enya na mra no butuma di aboa because o say mra no hwimhwima no hu say eye no krese du no de ma wo no a wo num ye wo num no kon ofa so kire wo no so ena nam so masa nsunsuanso na baaye yo enti dog me odia wo ye lawyer ni nti we oti ase na eye maame no mo ofie yi ordinary person what in store mu wo se ni sisi ye ne ya na wakọ akoto ye bia omo ote kamu ote pharmacy shop chemist drug store eni ade no wakoto ebi kura wo panie wo se wo konkrase ebi kura ne nam ho no wo panie omo ebi wo so obekire okrata eche se oye chemist oye you almost a duty of care na doctors na ebi kan omo and ebi kan nurses ebi kan midwife and I just say doctor ni nko na hospital no ene ka no obi a owo hospital bia a oye adwuma oka se oye doctor oye nurse oye midwifery oye bibia sa duty of care no emra no de hye no the pharmacist omo moto no ne e ka omo na momu no nsunsuren kakran botuma bemu se na osi kan se onya aganya ye wo nkurase obi omo oba boton adura
ono na du ni mo hweye okofa na oboton keke nti se wo so koto na se wo dwene se bia oye doctor papa nti oda amawa bi oboko hwehwe ma hu no oye doctor nti onu mpo na sem no e different anu de criminal problem sisi ano ne ye kan wo a omo ye professional obi oye cratch ni o frame ro and oye nuro oye ahwehwefo wo won krata a wo magina tumi se onu na dwumani e wo mu asem ne ye kan jopani de wo ye yarefo no se bia wo yare obi a kire so ye bia kidney diabetes they say yare ekum Ghana for pa diabetes BP no ne number 1 uyi BP na esi kire de no diabetes ansa na ba kidney because ni mienu no ye we to be shut down with kidney na obi a kire so we ye doctor and then so the fia bia of waton haban bia so ye do omo sa title no ye card ono sa duty of care na bi beka no but onka medical association ho onka herba ifo na association ba wa force we ye doctor ono do no ofre no so ye doctor emra no nji ntumi so ye doctor sa nkofo no kwa abanse ka omo be chewo sa ho na me ka chewo because se si anse me pese ye twen ya dwene si so obi a emra agina tum okay emra ma na akwan mfen se bia wakọ medical school wo kwarebu wawie o ma frɛ no o practice se o ye doctor ono na ye frɛ no professional eno no me ase no na momo ko to obi so woka mu na so se aduo we woto a eyi adwuma we a eno no ye ntumi ye research bia mpo hu se sa aduo na oka no eye no kura mpa na enti bibi sa no duty of care bia num ono mpo ne de ye ntumi mfa onye professional enti no ye ntumi nkofɛ sɛ oye duty of care no but people kuta card a omo se omo kuta den heba healers me hu omo kumase ka mu a omo kuta card oya won fan shada ncho no flash ni say omo to nu wo ka mu omo de mra bia ncho omo se de no sa nduo nu kwa wo to so hwe hu ye kakra sa because bia yanya nchechiremu ehu se sa quantity we na wonu ma ebejai anase quantity we na wonu ma ebejai nti no se asem ne ba court na se ahwehwe mu a ubese no aka se according to we no bia standard of care no sa quantity we na nko sa o de ma na wo bu so obi obaka cho se o mimam aduro na meton no wo bo no ma na pa wi animire obaka se enso ahin na wo bo no anase atrahin na wo de bo no obaka se o ya bibiduro enti ndia otu mu bibia sa nkofo no de omo nhya nya omo asem pochika na me pese ye pese se o start ye no se wako hospital na unim se unya bu hospital won podi a obi obabo hwe wo no a adede no konmu a obaka se oye doctor no wo bi a untumi ka se mpocho mame wo ma na untumi ka sa enti no bibi sha na ba na sa na se sa no ma miansa na me start kan ye no say there's a duty of care and then there's been a breach of that duty of care and there's been consequential damage now mpocho ubesi hospital na nkasa so okay na me person na me de ukono because the hospital ya okay ordinary person there what is yati so homeopathy or no ma bie was a hospital we see obi aka no ya advert ni ade na wo de say gidie no wo de ko nti wo wura sa da animu a say ordinary person le ko ntumi ko gene certificate nti wo kona bibi ya ode a wo je ko ntumi kan wo nim abedempo wo kan kra medical terms wo nti ase nti wo koda animu dia a na say bibi e wo ho che say hospital ni e hwe na bibi si dia a omo de wo ka wonderful that's it nti dog we die ya o say na yire na nyemtafo e na omo ko hospital oba no o chime o te sa akora ba ko first one aba osu e na e de ne koye doctor for ne sanka che so nchim bi no o chime e no so o ti isu e na o ti isu no say a eche no nti biem nti o person ko busa bo suro wa wonim to de bia nurse fo ni bi susu wan ko hye ni papa nti o call ward no mo de akora ne ba mo de one pen ne ba no na me ka so mo ye mienu se ohun ba ko nti no duty of care wo enu mpo de yes we wi ade nti stealing o wi ade krono abam duty of care mpo no ya pa ho o ma owawo awie nti yemfa ne se akora ne de wawo no to ati ase nti wawo na asomdwe mu a bia o ma yin operation nti aduro bia ambamu na ade na akora no wahe
na sɛ wogidi na sɛ wonim sɛ nkwara mienu na wo mu a wo do mbɔ kokot na mmom no wo kokot a na wo kaka sɛ o me wu mienu na o ma fa ba ko a ɛna no mra no bɛka sɛ di ade na wo gina so ɛkyɛ sɛ wo wu mienu so na mmom most of the time na me sɛ wo wu na wo kunu ngina ho wo no wo mo gina ho no wo mu na o ma ka o mu ti abom na o ma wi akwala no nti sɛnia wo botumi approve sɛ indeed wo wu mienu no ɛhɔ no na asɛm no bɛɛ den kakra afa to atiase na mmom no sɛ wotumi prove sɛ na mo sɛ on ye scan ni na akyerɛ sɛ nkora no ye mienu ampa na so omo so kan sɛ from what we said no omo sɛ yakora no akona owawu a mufunu wo he ɛno ne asɛm to atiase no wawu so hospital no ekyire ye kobusa hospital ne sɛ omo de akora no kan nkora a mu wu no omo sie omo wa adaka mu kisopo adaka mu na ye de omo atom wo mfa ne nkyerɛ maame no wo ma papa enti eno no ntwa yie to atiase because once a mpako no wogidi wo mu so wo mienu no de eye wo asede eye hospital na asede say ombotumi ahu say o wo ba nani wewu na wewu a nti eye hospital bi asede so ba bi akwa wo so a wo ba na ye de ne be kire so wo ba nani yes also me do to say ba ko ko so ye de ne kire ye mienu so ye de ne kire yes eye wo asede so me yesa okay eye wo asede because so want to mean ka say akwara na ewu nti no ka say a good person o che mu lawyer because can no na we hina ye nkyere o to o ya na de akwara na bro yes wewu a no wewu o carry nkyere wo debi o say utumi ahun say obroni krom mpo but law we ya taught law na emra foforo aba wo debi e wo dedededa first now o ko wo ya na law e wo dedededa na doctor bo no mu ni mu ana o mu nim na mom no na mehu ne say ya na emplan bebre no ye mfa sa no mawei no enkokot ya na wusuro fama nyame say ye de bokokot ana se obukoko hu uroya na obaka kire no say o sa asemu na atome nti de okwan ye de befa so unya ko ne se omsi di wakora na wu a o wawu dia obasa ahye mfoforo na agya na wo de amanyame na mom no se wo ngina so pa se wo mienu ina ba ko no omanfo ni funu po omanfo ankyerɛw na se omo se omasi ni dia eno no ntwayi abusiafo wo live ewo Adom TV mi wo case na nene ye pese obatan onipa bia hu se wo case a wo so tumi kasa na fama nyame na mankofo bi so adane dua bo no ye jaye ko se mra ho se de lawyer ken medical negligence enye neba nti se nurse nim doctor nim na wansu nim anya excuse o tie nyina mi wo case na ye hwe ni emfa nsem ne ye hwe ne se na kotia ko hwe hwan kotie music asem to a me wa ha ya no maba we as in a miniscam de befroka me nya de ye mi wo case na bie waso bie hunim bie ba bia wani ne tie ni nyina ne hunu se de nsem no kona sebi okwase wo eya enti Adom TV ye wazo ye fia de bia no miensa no atwen na onipa de odi kan ani ama na hu se we de wo case ti be ko number 2 so nti patro hwe TV no so number bi beba so bia na so akọ hospital me am oduro bi kwa mo je 2 wo be wo kra aka cho so wo fibroid so uni fibroid bia o uni fibroid o nti patro hwe fo TV no so numbers no na de ato me am ni madam fo bia e pa ne yam ye so wo fibroid ye bia ye wie na doctor so uni fibroid ne saka to mu ba ku bi so minim no se ye so wo appendix ne ye wo na ya ase ye wie ye wo na ya ase so uni appendix ne saka to mu to ochine bi uto na bia wa ya ase o ya erode na okoya ne den nso ni to ni doctor nkokun sa so a doctor ne nurse ne hospital mo osika mo wonim de nti ye wo se hu mra no se de ba yesisi obi a me papa wo before ko chef mata ba fo no ani dan bi ye nyeso wo no anani adi sam se de dan me de mbekoko to a ne egu na vaso a ko se papa no wo wu yi so kwesi ne nyina o case so ho enti nyankopon hia TDT vo so wo mkrom di asem no e de ma papa ma woni wo mkra onim so wadadi nyesa ka asem aba ye be ko number 2 patro frey sesi ana efa question no to lawyer nim na oso de no se paracetamol mi ne de ama wo chloroquine bi ne de ama wo na ho keka wo ne ade etumi aye meko second case ba doc nsi e obi bi e from allergy okay ade bi won mai ese obi o ye kroboni oni nwa obi oni mire
obi won mo wiwi mu nam obi won mo mpe meat on pe fish obi won mo ye SDA ni on pe salmon on pe we na bia ade ne ka ne ho kra na wo se agu no obi won mo epo yi etumi tigu no so enti eno so ubetimi aka se eka medical negligence so ade anipa ne mpe na ye de account so obi won ma croak mi se me wo croak ya me ngo beka me sa se doctor amusa me na me call hospital na me se malaria no de croak ne wo me a na minya allergy a ana ehun susu aso ba eka medical negligence ho ana okay si bi nko ye ga na case nko bibi sa si empako no se ntie ne ya o se de ben okọ hospital ga na ya case yes nti okọ hospital na no mo ma no omo nurse no owo no chloroquine owo no not no so polio owo yare bi wo mu a ekofa baaye nti ekofa baaye no na fi se ma yare no koso nti asem no kodu court no mpo kan se eye normal se o ka se uti ya o ya o se true nti no se bibi ba ne sa dia o se nka omutumi by sisi ano se ne asem wo ya okay se sisi ano nimdi no akwanim kakra sa nti ne sa wo yare kwa na se wokọ pharmacy shop na okaka se me say endo anadwe se na wo di me mso anapa no nti se me ko pharmacy shop na me say mayem malaria nya se prekope na o ma mo se ko bo test yes on be test na o me lo mpese o home so ma me na ye sheda fa de we ni expanding because the emergency we ye Ghana case obi anya fama nyame o de ko court bible say for ye nya se Ghana so ye aye to nkofo obi di asem kokko che so pe manso dodo kwase ebu aya o ya ezi etwe ho aba na ya betwa case we say so me o case anani Adom TV e fra me vim lady ya mra sisi ani emeto so pray na fa o case bra abusiafo me o case anani ha Adom TV me o case ana uso o case ana ye nyina e o case bi so na doctor bi e o case nti ye to asne re omo a omo ko hospital a say the lawyer a che obi ni case ko hospital o ho yare wo siniti okoye amanu chloroquine say yi wono so sasa broni polio bi wono so afede sasa broni na aka no hu ona no we ye no de court wo case court hwe ndi no se da bi chloroquine de malaria eduro enti ode amawa won se de ni case sa senka wo yare malaria yi anu wo kotam cancer eduro de ma wo ade a chen wanya cancer wanya diabetes wanya bp enu de nka wo case enti emusa lawyer said de ekosi ye ne de atoto ye de bamba cho frɛ yen na wo case bia wo bia wetimi de ato ye nim ya kan ni na ede ama wa Adom TV munti ne wa enti edi so trafie na wo case a wote so se fama nyame wo de frɛ lawyer free wo ko lawyer chambers ya ka wo hunu lawyer kro ma akonwa ntena so kra 1000 Ghana say Ghana Bar Association the charges ya ba wasa se kra wo de ba 2000 Ghana waso ba ya se rough ne de lawyer betena free frɛ wonya bo chenche case ma free lawyer umpa na apede frɛ vim ladies say I was screen so numbers e wo so lawyer na wo kan abrante e o di case ko court yes so ekosi sen ne ekosi ye ne say in fact we started from high court na high court ndi amwa wan ko circuit court kra there be eno no ma me mfa mre kakra na me nchechire mu ahun say ye wo court no bako num ye mfa say main one ye nimu de mfa say ye num ye wo district court ye was circuit court ye wo high court ye wo appeal court and ye wo supreme court normally no asem no says asem kete as kana wo hunu so a ye court district court say that is says kano wo mu no less than 20,000 Ghana and no court district court says kano ye above 20,000 by below 50,000 oboko the circuit court na mum no say iskano bu 50,000 there and no oboko high court. I see. High court there was some be out to me the court. Instead of call high court. Yes, high court there wo kwa obo to master case bia wo ho. One there case bia wo bia out to me start to high court and for bia ho. Na mum no Inti pato we die no mu di man no ana ekosi se. High court and dia mo no. And wan court. No ko appeal so and dia mo no. And the reason why woman dia mo no say answer no obo to approve say there's medical negligence in din kakra din kakra o say wo yam hwehwemu no hu say enam doctor no infum so akwan bi anko so fa so wan fa so enam scientist na sa nsunsuan den
ebaye nti yese bia nti ehon na ma na ye den ni say wo say wo de asem no kokot wo timi nya say doctor no aye bibia wo anya ni ye wo so wo nya doctor ni nti be da na nti wo say wo kwa another doctor ho yes na bia ono osi ekire say e bia yesi benya fibroid ye twa ma ya say na doctor no so a check ya say fibroid bi ani ho yes nti omu bi no ma ntwa fe yes okay nti no o say wunya evidence to ati say wunya evidence a botumi approve say indeed nya doctor first one ye no e ya wrong na nya obako krampo o so wotumi be menu miensa nan a o na o madwen bobom aka say o senka sa kwan we kwa na o senka ofa so a o say bia obi a ofra no ho doctor bia no o sumi fa so na mum wan fa so we deviate no nim nya o yempo enti no din kakra so be prove o so wotumi prove because me no madwen kire me say so ma anya na saa dia nke de bia ye de wombo kokot it's true so bia oba ya so ma me sua no kwa ye Matias doc ma me fa lo ma me fa me for doc me for so akoye PhD ba Michael mbacho good afternoon awie afternoon mi aba na dije mbacho peja one kakra ma me why me ho ye no so o ka se free he ba yo so temenka me kasa na voice ye low mami na we dey kasa mete me pese mbisa sembi one doctor mbisa doctor sembi we dey lawyer hello me free we dey lawyer wonya doctor lai we lawyer no mo camera lawyer mbese mbisa lawyer asem mbebe fi abrochire ba ha case number 1 but what me nka me to nka papa be me na the case number 1 me fi abrochire ba na me ba na me ko temanti me ba no me nam kwa so a me ba na me ba no na me honam ye bata na me honam ye bata nti me nam kwa so me fa doctor bi hospital bi me se me body gin wa na honam tie me no me se bo doctor me bo hospital ni gin me ka branch for wa na me ko na me ko hu o ma me tua ye na me ko doctor no na doctor ni ye bruni wo Ghana ya me ko ya o hwe me honam ma na o se me pressure also wo pressure doctor ne so wo pressure na doctor penina nkasa ni wo na bruni bi na wo no yo pa na wo se me pressure na o ma pressure do no ma pressure no ma pressure do eti me ko no ma no maduru no ya de tan ko to doctor na nkasa because na me hu de kunti a ko me problem che ba me check me hu nyina me che me ni pressure ba wo se me pressure na na de tinya na me ka tire me doctor ya me prove at me nim se me pressure na do ka se me ko mu ja de tinya membra ya de tinya me ko mu ja na ko to doctor ni na nkasa and ono ade ayi team so wo dem no nam se no me ba han be full clock anwumre no dan so bi kura na e ba na me ba be du ye no me ye se me pressure me so ni e mbato eja Michael ni tie am say omo ma pressure dro no e dey how be bre wa na no me person be say me catch point say mbato me obani etie wo na oba me pressure dro no ma no ya de tell am call doctor na nkata ho what dey ye twem ho obani ya wo ye twem ho o ekosi sen o ma o pressure dro na ekosi sen na be pressure as o ma pressure dro teme no ntu peso hu se wo case ya na sen ka wo ko bo hu musio e na nka ono me ya e na nka bibi ba ya nka wo case ya na me bo nka mo case ya na okay yo ya da se lawyer obusa o se oni pressure na ya man pressure dro eno so etesi o etesi ahun se mfen say ye wrong diagnosis eno no se wo fa ya no me ina se bia ensunsunsu bi ba ya wo tumi aka se eye pochika se du no de ma wo no na ayesa a wo no me no enu pe ina kofa sa ensunsunsu ne ba ya to atia se bi kura mpo anya no nko ana wo kono me wo kono bibi eka ho to atia se nti wo kono bibi ka no me nchechire mu no mu so eninya eduo no pe na de ma wo mpo na ma sa ensunsunsu ne ba ye na mmom na bi kura na bibi kura wo hu dada a na kofa sa ensunsunsu ne ba ya na edin kakra okay so we to me approve anything na yes medical negligence no enya easy so be prove so ebia okay ebia ibodu ho anase bibi wo ma ebia wo yare na
uti na ye oya wo hospital eno no ya na no mu ya mra kakra se o motum approve se because no de nsonso ekwan dam obi oboka se uti ni unufu ana on sign nei no motum aka se na doctor wo se nya wo na wo ye ya ai ba ne se na ne se twai to atiase because oba ye no na ne se ntwa. In fact lawyer this week Adom FM minya report bi se oba bi ti goso ono so ko hospital sa yesi nani o se na de hye on se de hye ye yesi ngoma e bi esi nani o de hospital na doctor ne se ye nani ana ko ye na operation na yin se nko se o so person o so twitwa de hye nim na why nani echi nam no edi fro on se lawyer make e kra o cringe o kra yem hye so a wo se agu na o te nani echi nam ne sei no edi free ho ti na nani ni tua ho nti eye kakra no kwa o ti doc o si da bi sa onu so onye doctor nti aka bibia cha na oni grounds bi obetimi age achinye afa eye kakra mo si ade na kanani na ode ba konfanochi from God so na ode ba konfanochi na konfanochi for so o mbe ye na o mu yi anini free ho nti they say ona manani no tokro dem obi ade hye si wani echi keke o but we say no be dem prove say ono ni de bia na ohun ne de hye ebi so na doctor na ye diagnosis na something else but ono wa adwin bi say doctor na ni ya ma say nani ye tu nani ni nyina firi o no de court betumi agi ama no sa won no court no botumi agi ama no from first place na okoye no a o mo refer no up to confirmation no emra no bokomu emra no bokomu se na me se me kire no oba no o se nani na ya eba ne sen den eyi na wo ye ya enam so o se nam so o twa nani na nam no to ati ase nti o se hwe ne fa na eyi so before Daniel wo se nani echi diagnosis be na doctor na ye yo say and therefore so twa nani no okay so ma me fa another person so nana e wa homa so nana awie me ma good afternoon akwa baba Adom TV so nana online article on kafra obetimi afra esisi a na ode o number no ato ode fa we ebra ne yanka ma we issue ni ade another person be o say onukwa de wa chono before I got pregnant in 2014 and started antenatal with a clinic and was transferred to another hospital for CS nti oyoba pem for ko antenatal wo baby name mom ye awo be kanom say was so ko CS ye operation or say at the time of delivery I was told to go and look for blood. You say onkoji moja. But my mefa Bra Michael, good afternoon. Afternoon. Me pato at say over here. But your friend Michael Nyamia do mi kata si Adedempo. Adedempo good. Yentie where you know we should know. Last me call children hospital. We do children hospital no. Bra Michael ni mentie feedback no TV no so. Okay. Can you straight they put me call children hospital be family ya na children hospital. Now we dey akola bi so buy. Akola do mo dey buy no. Only match said Sunday na akola for buy no. Ambulance driver na so omu hwa akola na omu si omu timi hwenta so omu refer no ko kolebu. So omu fa no ko kolebu no. Ambulance driver na omo so mfa no ko no omo si ambulance driver dey nyo second driver no so omo si ono so mo friend ono so si odi duty omba the nurses for it was na am say omo imagine sa but omo come be fa so omo dey akola oxygen so omo ko am fa so omo dey akola be ko we FS kolebu okay and ba nurse ni ba ko ka so omo fa to taxi mu okay ba ko se who say obi oxygen so I dey see taxi mu ana it no am say omo ti akola mu sa na akola nu ye atanya me ba no ba nya atenka yam shishie bi ma hospital the whole children hospital the whole kana children hospital ambulance driver back up it no twa ta case we ambulance driver no ni ko ana say it's too bia it's ana musmo na na munchi hospital na mo share obani enti na ye cheche mu say de ba wo hospital no e wo say hu law no na obi tia law no so announce wo hu na wo de na famra kwa so lawyer for de omo ha ma ready enti tenka bibisa no wo de oba ye be ma lawyer no aboa wo cause sebe nipa nkwa de enya grossa
Oh no. Akola no we but in fact madam oh hanka Sunday we get the game of work when you be about the end. Why you? But na ayo ya so so ye nipa. Mama na ase bra Michael. Nyankopon sha me cha adede mkpefo enyina adede mkpo why me da say lo we say o cancer case wo mu ana. Oh say eno me bebre na ekoso a se wo akiri a wo baka say bia case wo mu obuni krom no sa no me ye na intense chan say enya wo say bia the whole Ghana ambulance no kwa ya hin no mo to atiase enti wo boko no meka cho say o bi ni ho na we ni ho na we ni ho na we ni ho enti by the time wo meka say omdo boko ombe fa omdo boko ba bi osomdo ko no na mbre osomdo hwe no kwa den atwom to atiase na no lawyer ye ntumi nsu oman no because the woman say hospital no dey oni bidie but oman no dey ye ka say said the mo che constitution no obi I have a right to health care it is all right mo say human rights there justice abo wo hu enti enje da anya ade bi ebetimi enforceable but say me your Ghana this year me twa me tax me dey wo say me ye mo man na me ye na wo say ambulance hwe me na ambulance ni wo na say me yiri kowu me kuru kowu me ba kowu a me to me nsu wo man na bia no kura ne ensu ntina aban afa ne ho adi no ambulance tre yetumi di ambulance ba na adakato no no say o si kan ensem bebre ho am fa court nti ne yentum hu nia mpenifo no baka fa ho to atiase okay because wo koso baka cho so ne Ghana ha yesi amu ayi bia ambulance scan ya he ye boto ambulance ma hospital bia say constitution na de na wo say constitution no emma sika na available because omo ji esgasha si eni sika aso 4 years bi omo ji judge si nyina so omo kan article 71 for no omo ji obi ameka je say na justice Atuguba ne justice CJ so for ekufu we dey scan ho nti no omo ji nti mame fa na najo na memra sister ya o sister say wona ma niema ni nam ne yefumu niema ni nam ne yefumu operation no na najo good afternoon Mr. Good afternoon. Na najo ampacho minim say wo case pa nti kasa na entie why Mr. me case ni say my sister nyam eno call antenatal na the labor time Thursday eno call antenatal Tuesday okoye no almost say the pressure I was sure the pressure was sure no my inducing into forced labor when to me on Tuesday or on to me on Monday or Tuesday and no you could do almost a lucid blood out of bed yet it's a whole many they could have taken some from me but they said they've already ordered from Kolebu yet it's what the ambulance by I didn't pay but I could see from afar they were pressing the chest whether she was dead or what. We didn't know. We went to Kolebu and we were told that she's dead. From which we cannot tell. The BP was sure. They are either operated upon or they are monitored till they are okay for them to be delivered. I don't know why they could induce her into forced labor in the first place. Aba nipa no so kwa na time enso ye so the person in this affair way case bi betumi abemu ana case betumi abemu ba cho ye mamo autopsy report obi wu aye no mba cho de no mo cho wo so say cause of death almost a loss of blood. The bleeding was too much after the birth. Oma and Chobi be cry about pressure no in the autopsy report. And so mo call hospital na ye catch am say pressure. No, the friend catch say doctor for say pressure. Yes, so pressure. See, mama no inducement medicine. It will change for some time. Me pato mo see your sister no. Wewu. Na mo see no. Me pato say yes no. Yes no we can be right. Hey, because come we wait there. Nga omo to me another autopsy report to confirm the omo kan ye no. Yes, they could have done that. Oh, obey. Doctor Kasenka we dey nka ni senka mo yesie ni sa o na ka ya another autopsy report from a different doctor. Na ya confirm whether yes loss of blood no more can so but in the first place no say inducement and the with pressure no is it allowed? Okay, no the doctor na be hu but senka we a lawyer so nti ono dey o hwem na na nke dey but
se ka mo amaye nsie ni ntemu ahu ana ya de ne ko another doctor autopsy an ko be find ya say am pass loss of blood ana because the ketwa kakra me ni doctor for aye interview me ni say pressure ne ba dia yetumi ka to ne yi baby ne fi ho say de ba wo nkwa ye beje nkwa no because pressure no mo ya o chim a ubewu oni baby ni nyina wa hwa mbako nti omu say pressure no ko so a no ma yi baby no mo timi stabilize o pressure mama wo nu e be ma pressure na ba form nti anu de omu induce wahu but obi anu ne condition because the sister na kai bia na nya no so ne wo nti in the meantime na yesie no mu be hia folder no mu betimi anya lawyer na me bo lawyer na ka lawyer order say ye nkwaje mu o sister no folder ne mra o so wo we ana lawyer mu nya amanika oh da bi also mutum hwehwe mu ahun say ade ba ko amaka say ya na e din kakra ne say ahun say we dey mesra me kan e doctors na so no mo be yes investigation we layman wontum say indeed say no mo kan say kun no kwampo no enu ana ekun no to atia say saa no me na no e through the medical processes no botumi hu enu ntina ya na e din kakra say ubotumi approve say indeed there has been professional negligence because also omun no mutum che say saa di we pocheka na ekun no to atia say enti no ombotumi aye saa we no nhwehwemu no aha say omya nhwehwemu no na indeed omu say nke ekwan foforo bi so ho obi a ofre no ho doctor obotuma fa so obama mpako na awo saa owo no emma na saa doctor no saa wanye ne dwuma na owo ni ba ya eno na yengina so okay eno na yengina so enti sita me bon pa say obesan free bi wate na yen fa lawyer number ma na bi mu na abusuafo na ko hu no fa manyame ni de ya sremo a mpacho ye numbers wo TV ne so hwe numbers na wo case yan tena ho obi ba na awuye o obi ba na awuye we are say no wawu nti yenye nta da bi ya fa another person mpacho Sister Brefi good afternoon. Anthony sir. Aha, minim say wo case nti pacho me yentu case no lawyer ya krado why? Me pacho yo we dey me aye surgery for 2 years ni. Now before now me be surgery no ye ka try me say me multiple uterus fibroid. Now me all the necessary tests that was a medical theater. And theater on na me say ye can say the noodles ni small na any say nka bia ye de me ba theater in the first place. Nti betimi ama me edro ama no anane ana asewe. After surgery nti omoye opening and close. That is what is written on my folder. After surgery me bleeding for almost 8 months. Now me call hospital as a doctor now or me surgery no. And now whatna am I busy? Me say and me imagine say okay and ye me coffee which is brown for origin. Na e what dey mabusia for mo be so me. Me call say dia me call no and I refer me from Wanchi Methodist Hospital to Shinga Regional Hospital. Obia who the way I cut na see I try me from me left e go sit down. I see even ka fibroid require any see try na kakra kasa. Obia who we na o say e crow fresh into ontumi emba ho. Sir and now much poorly demonstrated. No mo time refer me back to baby cry me yes surgery no. And a doctor need me to tap danazole every month for 3 months every month na me to 1,200. Hey. Minimum for 3 good months, apart from talking money, mo de drug who do an no ni adeno and cano. Who are on fee, and my to margin will say, any young me to margin in my true. For the past 2 years, no, I'm a one Emma. Me first problems be break our my worry because of that. My losing strength. Me young what they say first, I be my drum, they do me won't cry then. You're sucking me. Oh, because enami ha, or tunami ha. My own friend for the past me Sister Brevi. Sister Brevi, what the any day serious? Ebe ya obeti mi aba na ya do akọ lawyer ho. Me patro. What bra o he na ate. Me patro me work asoa. Mpatro me sere wa bra wa ntena ho. Wa na ase mi de ahomete. What? Ntina si mi ba ko e lehi. Nti wo bia me folder na ma me akọ wi akọje ne secretly because na me folder mpon nyam perfect. Ye dey in hospital just because of it or chinebi no let me enya folder no na me dey aye bibi for but who case
Sister Brevu case nti mesra o maye nya na kasa keke why Me patro mesra wa se do ada obetimi abra na emfa nkolo ya why me patro yo mami mpacho bomodi a lawyer so we case ana yes also ba I say na worry cry a problem adwuma cry yi no nti we na ye enough damage obetimi dey actually 2 years nyin say man ye bo hwehwe mu to atiase se no sister take kan ye say bia okono so operation no mo ye no na hu sunsuanso na ekofa sanse we na abaye ye bo hweme hu say sa operation no na doctor no okon so nko fa so oye sa operation no anka sa sunsuanso no emba no sa kwan no ofa so ana wanfa so na ye na bibi sa si a emra ye wo dental medical and dental council ye botuma faale complain wo ho to atiase no wo ne pan bebere wo mo a wo mu num se no ye omadwuma fa sa wo faale ko ho na so omnya hwehwemo na mu se wo man wanfa emra kwan so ana se wo mu ethics na so mo fa so ye adwuma no sa wandi so a mo wo punishment kwa na wo de ba ma no ama we dey say ni penalty ase na se bisi na se mu ma me pese me kwa ai me pese me ko boso se mo na mo ka se wo court wa contempt wa hwe ya me so atuba me so no se ko na sam ye ka me pa kire se bibi se sia ko on faale ko dental medical ba ko ni dia ni nua ba ye wu se be u asana case na say uni si council wo betimi antwea ko za dental medical council eno po de se ade ne case na dunu po na atra ho sa ho yes also to me ye investigation ye hu say ye no kwaturu say no mu ye no enya emra ye say obi a ofre no ho say oye doctor oye na dwuma say na doctor eye no sa insuranso no say enka emma say you to establish say we need dia ye botuma asem na kokot abusia for ya me wo case na ye fa boso body ama ye nuanom a mo share live wo Adom TV page so wo Facebook and as a real lady page so wo Facebook nti adam asem a mo de comment ba na obi Saudi Arabia also share why are there pa because who case was Saudi Arabia obi na o Ghana ti ye medical negligence we are very interested in asem na ekoso no Joseph ani eno say vim nyakopon sham na adwuma mo ye because we mesua ne ma bebere na PSA Janet Boate no say vim me wo case pa I need your help me wo hayo PSA send o wey bra o number bra ye be fro wate oba pa de penal quarantine ne anti Gladys Bodu anti Gladys Kwado North Carolina ne manyina ye doctors nti we very interested in the topic no acha go ma sefia me chiam awie e na oba adwoa Tampiko what would di oba adwoa Tampiko wose me hwam live on kasapa me case yakopon hwam tewi akwabna ese me hwam yakopon hwam pa o me case na eso selikem eso thank you very much na me very very big endorsement from the chairman general himself na kwan so ko anyinem chairman general to me two chairman of him lady thank you chairman general onim say me dia me do prekope nti me chairman general can do no wrong in my eyes ya bone kra famo ti chairman general that's a big endorsement so share online na Moses Ando eno say vim me ubetime PM me na me PM wona ma pato dey send your questions and our number e be fro no need to waste your credit Isaac Befi o say share live from UK Isaac that's obusu eni bo na o case no am ye hu Ras na also share from Iceland wow right Ras yeah that's papa Andrew Caponi so also share from Takrade thank you very much Mercy Opon Ajima o say if you let me remind you that they tell you the risk and the signs before the surgery in that is true Joyce Mercy Opokwa Jiman say wasanki ya kachel na yenim say but normally doctors obibi cry friend consent form yes be mo signs open so say operation ya be ye o ye o ansa na ye o nti say wo signs ade ne de a ene na ya say but lawyer say wo sign consent form na say doctor na ye mistake does it exonerate doctor na say onim fum so bia wo bia so wonfa kwan so a ene na emra bia nchena na emra so mutuma che no say I say operation there we ya bibi botumi asi omo ntumi guarantee say omo ya bibi botumi akọ 100% na momu no sa nye esi ye no sa wo fra wo say wo ye doctor wo nimdi wo ne wo ye nimu a enka sa asem ne botumi asi ana okay to atiase ha eno no ye ngina so to atiase sa wo fra wo say wo ye doctor na say wo ye operation a sa ayi na esi ye no enka sa asem no botumi asi enu no
eno ne ya aya because omkwa kokoyi operation na obasane bibi ai bi obaka say obi a say bibi to na de na say bibi to na say wo ye nya o say wo ye doctor na wo ye ya no problem na mumu no say bibi to yes say adwuma na o say wo ye no na wan ye ni yie wan fa nimdie a o say ko bi o ye doctor ofa no de ye no eno wasam ne ye ka hello mama no wase and then what the co school demo papa from the law of thought to the legal provision negligence medical negligence because negligence ya umu ahoro bebre no wa say a medical one doctor for negligence you be here say what to mania da se papa abusia for the besia na nyakopon ya adom na next week Friday ye shia me okay sana wo de awia no me se bia pe was press na pe question na church questions nya wo betimi kwa dey send me on Facebook and sana ya ba anim say na lawyer for atimi abo asida enkoma lawyer Richard so kan dey na so obenye sika da achi Richard Kojo Aban ye lawyer ne da say lawyer wo beboa ye awie na ye dey medical negligence be production team ne da say Sarah Opare director ni producer Priscilla Anama assistant director any production team cameraman ne adena ya da say I remain the Vim lady you be share radio so because I had a TV nti ye twesi keke na ya cha ye boss some talk broni Peter ba ko pay one wa just a champion dress out say yeah brad dress and ko ye legal issue wom some talk o jacket ni address ya kese ni na but ya na wase yakopon ya adoma next week e be share e da see